That's right. Bibiniba se order. I am odon so near. Shampa se order pa. Sansa oya mehema. Wadimni we chubi anyhow. Abishia for mo bibiajo 9 minutes past 5. But said you nim say no car say. Say ene benya ho ewo. Ahenkan Akwaba drive or so. But now commentary nizu here say Kotoku Royals for air bobo ntina e say ya the commentary no ebrel. I don't just say that piece in Commerce Sports team no. Say I'm the commentary bre. And yet say Kotoku Royals sent me and Chevy. Sazuna or more opponent in his 20 me and Chevy. Abadika catch us and then wow. Yeah, the show, bro. Can you hear George a champion? Or no, Edgina say I may yardum not ye be say into a bar. I say, assembly member. Akan Anomasi for more modern as I was for more modern part as about Abasi Abasi for more modern pass on beto abano ediamano who for actually say and never ha na yenene ba bedim komo efri neko wa hweno assign assistant dino. Who is your leader? Yeah, the bro every Thursday bia ebe de pa. So Akwaba Ahenkan Akwaba driver. So every Thursday bia who is your leader? And Jumpata Mona one who is your leader? Who is your leader? Eti babia it will cut across a transia near bibi ma fifi mo ewi ade amatie fon so abamo eti ene abasi anomasi retro elia for nipa wagina say yento ne so aba na omra meye assembly member emamo e wo sa area ho ene wo ha na yene no ba be twetwe nkomo na ye bisa no na nizu ade hunu ade ntina opese abase letra elia yeto aba edema no asede wunim no osan so eye NDC chairman ema achiasi constituency enti onye nipa ato a o konkran so a zoom lion form panfo ni mu ba ko pa no te ha no the more than seko I'm catching ene Mr. George a champion of ya. Is the idea price and bring my friend on George a champion. As all procrano in your grass, still on abone the other so the flow. About the hope for in himself. Chama Makwaba. Yamini Akweku. Bibia Boko dear. Oh, Yamia do nam pabonti. Yeah, the radiasi. Ajebo mena na akwa bi no tie mantem o se na tasadi ajanya ba bidru me ba chobebre obi bebisa se hwan ene owura George Achempon yo bi da se kweku de kan no ma menchia otifuo ena nwumre ni menchia anamase abase medical chia anamase manyina okay na menchia titru abase electoral area for say omudishie omubibia George Champion na me kasa anwumre okay we could question of say hwan George Champion yes George Champion no bebre nim say frame kwabrambodu okay e be so frame policeman ba okay because my papa is ex-serviceman okay nti oka George Champion ya pi ni policeman ba na sisia no mo George Champion okay George Champion ye abrante bi a ofra no mase okay ni papa e friend policeman okay but ni di ankasa ye Moses Efe Champion okay
me ma made the charity kind. Okay. And maware o ma me refi anamase. Okay. Obapa ya. Me bibia me bia ono ano tamachi. Okay. Ono krata skra na enwanwa. Say anka oba bi wo ha. Yes. O baby bia o say menye. Obebo gusa. Ha, bo no podie. U fa wadwe ma no kra no no pushi o. No de adwen na ba. No de adwen na ba bi wa na akokakra. We say am for protect mu kun. O de say koye. I just say oya big. Oh yeah. Oba pa o wadwen pa ne ho ofe. Pa. Okay. Enti enyumre mi channel we bi obia. All right. Odon de ensign. It's more da Me kachiro. be that say. Enti kakra metumi aka fam ho no. Okay. Yeah, that say Ora George Achiampo. Naturally say and remember policeman ba na ya adwuma pa se ne be ya amafo be hu say wa. Ba ya no di George Champo na aka. Because I know ba. I anyway, yeah, that's say what be o ho kwan e de a kire ye. Na ye baby sa adentina wakwa kugina say yento so aba na bra be ye assemblyman Emma Abasi electoral area. You go kubeda wase. No say me obi a anamase madam akoma so. Okay. Bra me won kran no kra na me di madwuma won kran no. Me nya bibia anamase na me de me de ba. Send them paying for can say country here e kira na eko. Sa pepepe. Eti we bra ye se be na me wa na mpenifo bi bai. Okay. No say o Mr. Champion. Debi obu akredi dai. Anke pepe say ubekwa akojira assemblyman no. First po nya assemblyman na mo pe. Okay. Anka no mo pe me MP. Hey. Yeah. Wow. And I'm so debi enti me yeah na mo sandi ba assemblyman. First omo come anti omo ko bom papa man here. Okay. Me papa catch me so that way there. Mputunjumo dem me di badida me koso aye. But later no mo twima djuba so say mputunjuma na oye wan man say no. Yes. Wo the assemblyman be kan wa na ko assembly wa eno no betumi aye dem akasa maye. Okay. Na assembly na hu ye hia say oso mebo an maseman. Okay. Etimi dadwen wa na say okay me so pese me sum manfo. Enti ade na mo aka penifo aka say me de o ma no be wo form. Na say me take decision and say yes me kwa contest for assembly man elections. And I nyina aye impuntu na me yeniti. Enti assembly na me contest because of impuntu am pese me ba anamaseman. Okay. Enti na me contest for assembly election. That's Abishia for wasuma because of impuntu enti na Abasi electoral area wo gina se yento ne so aba na omra meye assembly member emfa ema da praise no ma yemisa se one sisi a wo ye NDC chairman for Achiasi constituency anameboa no correct. Good. Sisi a wo de assembly member no eba beka ho no eno ebe mo timi aye adwuma no sene Abasi for omo epe no kweku me da se pass asem amafo akan asem akan em de pass we bisa me dwure constituency chairman no me former particular party NDC and to sure NDC for kwan so na me de me hwe na oba no assembly na me assembly se nyame buana me wi na for anamase Abasi electoral area eno ye biem na put na me de ba no for electoral area no ntino being constituency chairman emre bia nso kwan say obetumi contesting for assembly no and akrofo kan say obi akwa constituency ma say wo ba for na say debi putu na pese me de bi mai enti na me call for assembly no enye way from I just say wo dwen anomase kuro ne ho akasa enye party nsema na say na we are chairman de okwa assembly yes debi banko assembly me de print putu ama me mai. Okay. Because I say chairman, me to me print to mama because I'm in opposition. But me co assembly, now we assembly or now even kind administration or at least me to me the input to at least I lobby. Yeah. Up a to now the bed the partner say party ni ba power, NDC ba power there. Yes. Assemblyman kun chairman. And then put to the massive for almost Sunday say there. Then you almost say anwa na say empuano nya no because me a chairman
chairman no meaning the leader of the party of the constituency. Yes. Na masabe assemblyman. Eti ede na me call me DC wa me ka che DC. Me man for pegwe, me man for pegwe. Anase me call abema me man for pegwe a omo nya ma me because me ni chairman of constituency o. Enti me sremo sa assembly mo ka say chairman ni assemblyman embo bra no debi. Mra bia kra nsi ho kwan. Okay. Anka mra nsi ho kwan anka me nya ma dwukra say mo party mra ensi ho kwan. Debi. Ana Ghana mra nso nsi ho kwan. Debi. Na Ghana mra nsi ho kwan kwekwa kamaka ko kasem ko pre assemblyman. Okay. Ghana mra nsi ho kwan. Okay. Obi aba be pre assemblyman a na wa hyase ye niema. Now, wa hyase ye mpuntu obi wo abase electoral area. Asema kwa. Ada na onsre me. Abi emisre. Oluwa ko te emisre kweku. Dabi. Me George Chapo ametialo. Me start ye mpuntu e wa base anasa anamase man na me nyansunda ese beba be contest for assembly elections. Okay. Mpuntu de ma ye bebre o man na nkasa be gi atum say ma ye bebre na me nyanye ma ju say me ba be contest for assembly election. Metwa Bobby su kracho. Okay. Me fan ko be bia kra no. Onu say ye former president. Atamos. Yes. Wewu no. Yeah. Wa nyan baby ko Atamos. Nyakupon fan currency yi. Amen. Tam onyan baby ko e no. Yes. Baby si Atamos ye Asonje Park no. Me am si wani mu yi. Me na me ye ho adwuma. Hey. O say ona wo ye ho adwuma. Me na me ka kire. E wa kra. E wa kra. Wow. E wa kra. Weku inkran microphone yo. Nkrofo pa. Emebu ni nkran. Mabu wo pa. Esumi twa mu nyina boy ba na ma se be fa mabu wo anamase kokoye adwuma won nkran. Adentra. Because me pay me mine. Pese nkrofo sika bo mo moto. Sa pepepe. Ye ka se mpuntu a. Ye wo nipa mpuntu. Okay. Ene wo man mpuntu. Eti de me ye no am be fa nkrofo free akọ nkrakoye adwuma no. Ye bro ni kan say human development. Okay. Ono so anya bibi kakra atu ni botuma at least obehwe ni yire ni nimba. Enye no pe kolela go edu achi mu ya. Eno so na ndo bi si baabi. Wo nsuo nim ai wo say ebu. Eno so me na eyi no be si me so. Okay. Eno so me ba no ma say ha be fa nipa emom ko. Ajese tem bia no wo hwewachi. Sapepepe minua. Sapepepe. Na say COVID by. COVID here by. Yes. 2020 COVID here by. Yeah. Me boss on here discuss baby abenya chemicals. Okay. Me say J ban is what need na. Yes. Of film chrome. Yeah. Is it oya busia pain kra? Yes, pepe. Oya guna for busia pain. And me catch me boss say me papa bi a ono so free minimum me papa anka so film chrome say me papa bi a oya drone bi obetumi supply drone. Okay. O say me show me say I'm so factory kese here. No me say factory no when I'm so we kaswa kwan so. And I say me trying to come near uncle. Zoom line or papa and yeah. And a coy. You call no caution no ma Mr. Biny contract okay. On supply chemicals. No. At your one or so the way I do manage more hands for fumigation. Now why me say papa here fumigation be. And I'm come say J Biny. But the fumigation contract he bro. Okay. Because of and massive youth. At the contract here they buy. Omode aso be fa anmase bebunu. Okay. Na makoye adwuma no. Me do me man, me do anmase man, enti na contract nkra me di aide. Me prama. Am prama na wo sa aka no. Ampo no so ampoponity. Okay. Kwegu, nkofo ekoye adwuma spray ni, ebi mkure simu dan. E free anmase. Me na me ka kire o. Enti wo na wo sha ase asa adwuma no eba so. Sa pepe na meka. Sa pepe. Enti amanfo nim se wo na wo ye. Oh, Mr. Bany so aka kire nkofo so nim. Ebi no nim. Say na sen abe 1 month ni ye ko. No aba me ni boys ni bi. Aka kire boys ni say oh, papa we na ma madwuma be fa mo nyina ko ye no. Okay. Amo nim pa. Etuma ho we kire wo say anamase man na da no. Edama kuma so kransa na me ba be sunda ye. Say me ba be contest assembly election. Okay. Hwe me fa wo nko achi. Miss Uba and Massey cheap compound that is clinic na ona. Yes. Messi ultramodern WC toilet. Ewo Anumasi cheap compound.
Satana me nyan soon die say me ba be di assembly. Okay. And I say me ba be contest for assembly election. Okay. The ba ni say me wo na na sisin ka kire me say. Ho no mo ni toilet ni even washroom a say obi yare ba obi timi akwan. Yes. I'm catching mampupu miti. Because of say me pe anamase man na me don no. Me am beto ska. And I'm this is. I will be a amfani sika anka. Debe will be a one city craning. And I'm this toilet no. Okay. Say dry account. I make say was say a omo use say time no. Na me nyan soon die. And that's obi nyan me catch so the oye nti. Koko contest for assemblyman. Na me nyan soon say die no. Enti ade a me ye dida. Okay. Enti enya afa bi no ko assembly bo say afa no oye mpuntunjuma. Debe me de na me ye dida. Enti mpuntunjuma ne wo ni so dida. Dada. Ena we so aba be bom. Se bra bi gina as assembly member farmer Oletra area. Good. Enti now o ba as assembly member first and de na mpuntuo no o ye no for but now the way you anim say oba be gina for party bi din mu ana say ebia individual. We come da say per assembly concept no. Yenye assembly nye partisan. Okay. Etimi ma catch am say assembly elections na ekọ no enye partisan. Hwe adwuma a meye anase de metumi aye. No ahwe so ato abama. Ba ko any partisan pa na wa say concept of the assembly. You know. Etimi enye party bi dim na me gina for assembly na me ekọ no. Me ko as individual as George Champa me ko assembly. Okay. Or me electoral area metumi de aboa me electoral area amafo no team no na nye party binti na me gina for assembly. Yenti na me bisa sa no yenim krofo bebre so mo ba ye say NDC for PNC for say na ye piano amana ba se ne be ya oba obetimi aba be defend the party na mayen. That is why. Anyway, me na nyesa. Okay. Me ana me contest for the election. Ti wa na enye party bi ala. Ti se obi be to aba ma wa e ma na hwe benkum ehwe nifa. Debe. Okay. On hwe say the pana me gina as George Champion no. On hwe niama me ye e wo kronim. Okay. No hwe niama mo ebeba. No hwe so fanto aba no e ma me. Okay. Ye ba kromo na ye ba behwe. E wo anomase no. Na amanfo bi mu se ye bisa ye. Because anya nkwa na ugina krofo bebre gina bi. Ye bisa ye obi mu kura se oyo hoho. Na ye den na wo ba be pre assembly member e wo ho. No wo de wo be soldier na wo ba so be hwe nkwam. Kwegu sa ho assembly obo kan de me de omo kan ma afi no edu ba bi a e misiri. Ena penifo kra na bu be se ho de ni de echichikro. Eti se me ye ho a mu yusu na mfa chicha na ma se kro e. Na we go ye ya pamu na. Ye ya pamu na ko. La de wo mi se dia mi di kan no. Yeah. Me mama na ye igbeni. Okay. Ena papa ye ochini ofra na ma se. Na de ba ne se o se egbefo omudi ejade. Yeah. Ena achimfo so di enade. Eti mi mama ye igbeni de na wo se me ko di mejade. Eti me ka say at the age of 18 years and I'm starting born so awo me chrome. Okay, anomase. Me born so wo me chrome. No bi o me ye wo de me de born so awo up to this time. Me na me ka kiro. Okay. And na me uba ho a me see die kese pa si ho. Na wo no me see da no me kwa me bubo kwa na se me de sabi. Eti no sa ho asem na mo kan me ne be free. Okay. Me born papa abusuan. And na me ye Mercedes abusuani. Okay. Enti sa asem de kuku ye mongumi de po e ala me pese ba here won say ye ba ho na ye ba behwe won na e ba be pre assembly member abato na ye ba behwe won na e gina wo ho no ensem ni bia ye teye ena me bisa wi because na obi mo kana we de o de na unim ba ye de bisa amanfo besides we also we dey say we that is why ye bisa o ba na nya nkwa na oba ye onim panfo bi na ba ye e bi kra wase o. Okay. Until now we ginan say ye nto so abayi say ye to aba no ema wuwi a
anomase abase reta elia way forward any say nyame ya adom na wona tu ahene si ahene fo oman no eto abama wa you way forward any say you kwekum da say you way forward say omo amonim semputu no me di badada ena me de bia meka semputu a me ye nyina na nyobi na ehye machi ena oma miska se mi mfa nkoye semputu na me ame botum ska lam de ye etimi mi nkotwa aban sika anase mi ka se mi twa assembly di bibi beba asana maye imputu amom eto mutu aban ma me as almost assembly member for the electoral area almost imputu no mo hwe bia no ebe koso hide aba because mi ntwa amanska we go me kan chiro minimum yi a omotiti anamase man okay but baby ye wo no kroni bi wo na chi okay over betuma ka say time omotiti kroni kra no ena mo bridge bi food bridge bi da ho amodi bibi a friend slaps o say pie do ya na chi no amodi to amafo ko ebisun yi no makotum ebi ayi ene kwekuma enu proper food bridge do me di ndua na ye no ba mai ni kama e di light nyina abobo so wa abobo street light na wo so a edu anajo a amafo e ko mu ba sisi a no obi ntom obi nka se ma ko fabric ma tom I see ni na yem putu ni bi okay a chese ugusu a wo ye e wo ho enti why foot bridge e di ama sa area no ade omo na be sere o se be ya na se wankasa ne kan wo aha ho na me nim se problem ho de e ba ni se me no obeka wo ha o kire me a na ma hwe ekwan a mefa so eti em se bro mo ti se me ye ma dwe se me be contest assembly election no ena saa omo mo wo nso na chi wo no omo ba me chen so me the chairman na mo frɛ me okay o chairman ye bridge e da ye nka otumi ye ma ya ebe de pa because bridge adi anya che amafo tom kwala tom mru atom na sa na so me yankɔhwɛ ena me kɔhwɛ na so me papa ba ko bi ti so na chi oni me to bet so ntimi nye na bridge a MP kraba want to me aye wo betumi aye ena so metumi aye na onya botre kweku eyo man de yeah e wa na me frusro me ko hu ayinfo no na so nananom mesrem say na ye nuan mo nso na chi ka omodi abetu manim enti no se meboa me ni ndua anka me de se abusuapani opportunity okay ojitum say once awode your man de na o man nyina benya mfaso de a ye be enti yenko yi apai samampo mu na ekotwa ndua no okay na ekoyi apai na de ye bridge no na nanum samanfo ma mo kwan na de ye ekotwa ndua na de ye bridge aka na nanso samanfo aka mo mpini so kra aka menje so se dua kra ebu ye na beto form yes eto mo say George Champion adwimpa na odi ba be ye boa anmaseman entina nananum ma me kwan a etumi budue a edi aye bridge ni fefefe bridge ya be fa so efe pa okay meba be fa so wa pa it's over 2 meters meba be fa so na chese oman no unya me ye assembly meba kra but omonya interest bi e wo mu oman de omo jimidi pa omo interest wo chese omo nim se amoba George Champion nya ba bi si se me kweku miniska amafo nim se muska miniska eni edin na me nam ena me wo kakra bi kra na mpese me nua so ye de enye bi onye pese me nkum debe enti no nim se se me we kra me ye ndene me nya be bi pase a me ye the essence na kweku ma me bubo nya me bi so nkyere okay tama clinic ni wo be police station wo yes enye ne o check kakra o ache pa over 5 years ni okay to 7 years ni eno say sa manafo bi ye na oyare no ko da ho okay and am so me ko sra me ko actually o shupa na wo no ena na sini ka se o shu na ekunya wa o kweku ka je na se me ko nkra me ba me di fan ba okay me do say yo me ko bubo dan mu nyina do they find do say na ba I check akra me tu ka be 6 and na TV okay at least obi yare na ko kra na relax obetumi obi mi abona ni akọ ma eno eche no street light there me to me kan ma bobo even bra clinic cheap company was see abebi omo wie no nurses ni say ho esum okay eno so be 5 years ago omo say ho esum to omo to me ko
former MP. Yes. Amwa. Okay. Yes. Obrom street light Obrom bako. Okay. Mimi jina me nem mom street light bako ako 7. Wow. So mo fambo kwano so say obe share nesis so. Eno no party bi na dem house fabra na so bottom. Sata kwara me concert me ami bottom. Okay. Me ami bottom. Wow. Se ami kese ti say dem kan ma ye toilet amom yi. Yeah. Na sen clinic yi omo so mo ni nkoja kwara ya for ba omo tiso. Baba mo din akomo plastic chairs. Wow. Wow. Ma common plastic chairs as say I know na mo di omo adwuma omo ba omo tena so. Na me hwe say baby a ye no. Committee for ya the background committee for ba say omo ye a omo nya like baby omo gunsuo ni amakra hwan din. Onka man pupu miti. Ma ye BSc wa mom. Okay. Madita matale ho nyina ni size nyina for the community. Enti we mu nyina enye party bi na chemechi. Okay. Me amboto ska. Enti de ya me ka cho say omo hwe nipa na oye adina mom no because say obi sponsor obi a. Yes. Obi ni election ni wi a. Yeah. Nipa be continue sponsor no. On sponsor ni bi. Na fi okofes ka we abeye mputu djumala ma. Ba me de no ankasa free na kuma mu. Oh yeah. Na wo ye no. Na me gusu a me ye. Okay. Hwe GHS for your culture nansen. Yes. Me mo bia asset. Okay. Me mo bia asset. Ko donate asset mo mu nyina. And a pen. Okay. MC omo wo school boy friend RC. Roman Catholic school bi. Okay. You say they care bia mu si abandon si. Omo abandon project no. Yes. Na nkola na start komo school. Kweku komo amfutura wo mu no. Wow. Ebe ku nkola no kra. Omo he teacher no tube mi. Say MC sa na me am nkwohwe. Nkwohwe na wana me frame Messi. Where Osha Msimi time na so you nya 15 bucks ah. Okay. Me say dem nkoji 15 bucks. Because I say the way am ntimi GBB kra obi wa. Onya me say nkoji 15 bucks. Omkoji here. Na makọ mi no ka say ya kemma das na na futuro na wo mi na efrim. Ankola no tumi come school money ji. Edigweku e dey abase wo bo adwuma baba se wo ba beso aba beboa oman no. Abisuafo a mu tie yen e wa no ma se mo de hye e no wo ha yi. Posi ba e na mu tie no yi e Mr George Achiampon. Na memre ninti me pese me bie phone lines no. Ebia no obi wo asembisa bi a opese obisa na se ne wo kan ni nyina sebe preduasa Bible say ne ni ehunu ne aso ate ene edi hu adanse na ya mamamfo so abamiewi a ya masema kakra na ode aka wasem na ya sore so eye wa hwe wo de hwe o ensem ya papa obubo so yi esese ye to abama na se ensese ye to abama no so who is your leader ene ye de ema we me ba jo number dey 0201 944-850-554-820910 eya homa no aye bi atom me pa cho majo ya eda miru udini ba bia o kasa free me de ya oyabu adodo na numsi ya same saga don saga me kasa free anamase yeti o don saga chairman yeah chairman chairman ba ko pe bosu ba ko bosi ade yo ye nyawa semensia minim de min kampo kwaku no biri dabi ade bi asi wa na ma asi amedwen wa ma nti ase ade a covid die no eye me de na minim se imagine na yo no na de mo wan kura se obi no obi atena 15 years o ma won kura na mu nwotwe kokokokora o mo obi da na covid ninti ye ko no abere ho ade wow na minim dawo se ono no otimi dia hinagade o man Ghana kakrei o man Ghana kakrei o na no ma se tokro ketua bi mu ha yeah contract ye timi be so no ma se foto ana safe command hospital se o Ghana nyina etimi be abedi ensem ma emu wa mabunu akoye enye BSC 2 bedroom tefe mi hu dia me campo okay mi hu dia na dia nwa ba ko ye ya na ye me ya ba me ni ji e kire ni se last we na choko misuko no ma bi wo ba bi po bi afia ni sumo bakakra
boss is at the moon and the phone as a light out of credit. I'm saying, you call your life and you have fixed it. I'm saying. Now, Hannah, yeah. Okay. I'm over. Okay. Yeah, that's a full floor, so you're my for from Sumra. Yeah, Mr. Maybe I can drive. Who did the baby or Casa free? Come Africa's way or more fire. Or that we get you. Oh. No. No, correct. Sana na me ye baby a me wono. Na me tell. And you say I said you the best ya from Uncle Sunday school pen dey be aso den. We are there. Your brother ye ka say nya me tell no. Say obi afra fi kuro na wo so na wo kan. Yeah. Yes, Peter ka say bi say Peter na busa say na papa wo so be call da wo kwa. Ha na be ye supani. Papa ni busa catch there Peter na suafo say ye awesome na me call be penny da be na me wo me na be na me bibi mamudi e pe ba bi ma da awesome oni penny say na papa yi ka dey na tim say kuro no so awesome yeah enye asen wo be pre jumadi ni nti no e den awesome me refer to asane aya ababo health center yes asare pepra lab technician oho ofi asane ope asane odumase letter area assemblyman papa no wo odan government hospital osum amanfo yenti dodo na eka chese omra osum wo pe bibi enye se wo pe bibi afi Ahenkan FM tina so ra akosum no bibi yeah ukan sum unyuma pa no ene bedi wachi yeah that's it fufro also yeah that's it me ba join can drive was it abozege udini baby a Casa free your friend top shata me Casa free oda yetio yo we dey me chia we tie for we tie papa ya o Casa ya utimu se ni tima bobel at the same time utimu se one so ade hu de ma anamaseman say nipa we bi na penifose na yehiomu ekromu me dey nim se anamase sebe ya na MPP ni wo mu kakra na yesro mu we dey assembly election ne dey emfa NDC fo emfa MPP ho wo se omohwe de obetumi abo akuro no dey oye dada enya fi na obepre assembly atin election no ena ma afi na obeye utumi se oya de no the macroman no dada macroman na betumi ade edi hu adanse okay enti nipa bi sense oba bibi sa na se mu yi ni mu a na akoye bibi oha bi se nipa we bi se bi amemi nya npeso aso wo oda a make asi ya enka se nya meso ne soro na se nya metumi abo na chi dom no enka enye bi ntie sre anamase man na nsia ye hu so omokwan no ye gusu yes abedu ekuro no mu ho we tese papa no ekeka no ho ne papa ne nyuma oye wa anamase krom na mutu se epusu yenuanumu MPB for be so omaye kwan na abedu krom ho abi de machine se wo kwan no so na asase sako eti we tese yenuanumu MPB for ko anamase man musum MPP e ka du so mbetumi aye kwan no de amamo ba papa we ba ya otu se wa ye bridge wo ko hwe bridge amate se wa ye wo ho eni wa kofa so da me kofa so da ba obi afa so etumi aye video da send me okay eti a very long bridge papa wa ye wo ho na me mehu ni video ni de me sire se wa be push kru no okay wa ma ye na bi so betumi aye ne paja ma anamasema na no na ni da ho ye da se eno mo pese mo be ye eti papa we dia abasa na ma se me sire se obi anfa na chidom edru 16 December obi anko ko team fema no yeah that's it god bless you 02019444850548209110 eya homano we eya who is your leader me ba jo Ahenkan drive abozege udini baby a Casa free Dr. Femi Anthony but you don't have Femi Otafija Casa free the Casa free atumana masi yeti ontietem yo chairman we da sibebre pawcho ye penina woto na wakasa no yeru George Champon no ye nya ne seso na masi a anka mi hu cause me de dia me de frɛ ne o se ade ye okay me aye bi pen ehun na me de frɛ no cause won po asem nkoto nanim ana won pusunity akwala o peni o
ana de emi dai de emi se won ho say say wonya MPP ni wo ya MPP ni wo ya NDC ni wo ye akoko party kura na so ben nko ade a enye say bia ono obeka say wo ye MPP ni ntimi e bia de wo beka no onfa enti papa ne de nyame ne nsa ne bebre ye nim say de oye no nyame pe ni po betumi a kira no me ka bebre yen say that me pa try and can drive. Hello, good evening. Yes sir, we say abozege mi ra udini ba bia o kasa free Your friend Dennis me kasa fi Afrade ne ba joitio mujuma di nyame nka mo amen juma papa ma sha bibi ani se de mantem juma di ni mpuntu bitumi akoso na me hwe honorable George Champon yes ni nyuma power di gufom nia ogufu ye ne nia wa ya impu de kameseka mo manenko no full scra nipa we no we minia odi ni juma di won kran o yeah si kuntu ho ihwan ya na tia na nego patran kran ya boa hofo ano se de den ya isi ana mase enkanfo tweme na so isi ni fi ba befie abesi abesi so ayehwam na wasan so atu ho si wo de bi assembly election wasa me san so ko gina me manfo anemu parliament keto o yeah enyu bia keke na de ne ko ho what you say yeje be bia parliament keto a je say eno o ze assembly members ni dwumadi no ekwanimu a enema timamfo ho to yeah so we wa agency bia o twen say MPB na be ba be bo wansa na ho to wa da bi mega jo say bo no tugu because amemu no ashase pa assembly members no nti wa asem no body tofa ne tofa ne say mama yintia papa no mama yemfa ya no keke enka say oh we ni awia na say bi ama say man abase for electoral area mama yemfa ekuku moti no emfem piano yeah that's it maybe I try and can drive udi ni ba bia o kasa free FM abram free manso die ti o ma mi abra Black me ba sada na manso fasa me my for munton san free di afe na ya hye who is your leader na senti ewia ye de number mba tudwa assemblyman bi opese oba show ni so no na wa frɛ na ya book appointment Thursday bia ya de bebro mo ajezo opese manso assemblyman for no so eba don't worry me ba jo Ahenkan drive abozege udini ba bia o kasa free me de Mike acid man kasa fra na ma ase yedio chairman odio oh mi hu de menka mapa no membership card enso de papa we yi no menkasa no da mi nyampo anka makasa no enso mi nya fine pone ne nkasa health work yom ko nansen me eniema na ikro me kwa na ye me wanwa na me nse ombe yom to twene but otini kan obi a bom onye yi mu even though obi share party color koy o ka tell say this is not about party and party sem there be papa we there be chairman nyame ni wanim amen adie bia ni wanim na bato ne there umpo kasa wa ene kasa bebere forget obi a ne enko yeah that's it I forget obi a I say was your friend a cheap palago or say chairman 1 Haru hello Ahenkan drive abo zeke udini ba bia o kasa free yeah femi don't go there I will go there if you go there trouble there because that's one day ho you do one day ho assembly man no share every hour no ogusua oya there na aka ikade ka se bi bridge bia abeyo one day ho no bridge na ni mun na chinyina bobo tokro okay tumi ko moto tumi ko tencho to sia enya bebia amfa enti o mehwe mamo o mehwe amfa mai all right oya there pa ya da si ya betwe na ba ha na aba be kire ni nse mu ama ni enti a won gongo hwe mamo no aba be kire mu ama ye
so now Achiasi constituency was a very good chairman. God bless you. Just keep it up. You have last 2 calls. Me pa try can drive. We didn't buy our casa free. Have you to go out yet you chama. Okay. Okay, to about a fast food. Okay. Yeah, that's it. Maybe I try and can drive. We didn't buy our casa free. I mean, you too. Oh, when I had it. Okay. With the other why I'm a new pan, not bridging our new. We'll be out for baby, why the Kanya Boswa, sir. You should have on your function. Okay. Yeah, that's it. Maybe I try and can drive. Yeah, that's what's our bozige. We didn't buy our casa free. You do. When you saw him, am I good? I'm something now. The Madian was one was 30 a year, you might be yes. A year bridges, you know, and cross other side. I done soon, you know, so why you mean, I 6 feet light or the young book room. What the background? What's your room? Why am I in? What clinic? That's just a name of Bosu in our Yamamo. Yeah, that's it. Okay. Now one Akuma Nini trim. One Akuma Nini trim. Yeah, that's it. You, we say well done, Ahenkan FM. Honorable George Acheampong, all the way. God bless you. God bless him so much. Yeah, that's in Yanko Bonchero. Maybe I'll try and can drive. Oh, yeah, Abu Ziggy. We didn't be our casa free. Big one, yet you. You know me better. Catcher honorable, and say a couple of Akan, I'm after you on I can move, I can farm a big one. But my dear program from beginning to end. Okay. Let me change the Nipa Bakuprada free and Amase. The wedding night said the honorable can end and a friend. Okay. As a Hukuma, me dear Kofna Ebana. Your Casa says, I'm a free. Not a friend of Amase. Yeah. I just said, I didn't know what I mean. Sanko kind of credit. Honorable, baby, other studio on the information center. Yeah. It means, like I said, the honorable Becca in and a credit. Any other matter for where the Obin Sipurudo and Matra. Tell me a contestant and a Mika on a year break as I got very drop. Mercy from Edimate, Metitai, Ediamano. Because for Jumana Yapano, when one punk on the Busimu. Oh, in Yuma, what was why I'm a summer, I have and I'm a mine. Yeah. I can't bet to me, I couldn't come and ask any baby over to your page, maybe a man. I'm a Dutch, so no so back a year. Union is so to me, I shall bet one year, will be a 1 year, not just so between us, I'm a share, Juma, why, that's what I met for it. Oh, more, oh, man, and a penny, I can't make big one. They should step down. Medasi. Yeah, 5 ref will be a BM. Jamai. I want to be my Yesu. More friend in a macross line. And then I just mean you have 2 hours. Was in you my bed watch here Yesu. I'm up for neck, I say. You see, Obi or how the Nebaha or can't send the Naman for Freso or bois. But this one show say the Okanina Adam. Chama ye ko what's some more? Opese obone tofa. It my many way monkasaka cry as a we could be man cabin. Cham Badger frozen mirror. Mpacho from Kwasmani. Kwasmani. Yes. I didn't know the chairman George Champochi. Oh, chairman the minimum dada. Okay. And yen unim ni say. Minimum ni say oh yeah, chairman. Okay. Na ubena. Ma I say enya dia obepan wo seko. Okay. Obetuofo. Okay. Baby a esa wo kwa better entren. Yes, better entren. Okay. Ena sisia na samre man na oba begina no. Minua ade a chairman aye e wa anomase de. Yeah. Ye kase ye kan. Wa hwe na ye sorry. Ai, mele ne so ye de a. Yes. Na mum no
me bom paye na me sra no maseman say eye abase electoral area emene ne so se ye kwakoto aba yeah mom yenhwe obi a obetumi aboa oman no okay mom yenhwe obi odi mpuntu ebeba okay mom yenhwe obi a obetumi aboa emabu na ewo kuro no mu no okay na se ye to aba mana menim say chairman ebeboa ekuro no na ekuro na akonanim all right that's it cheni pa bako ayensa akwa michia mia mabusia pani na na kofimpon okay say nyame nhira no because ono na edi asem no chairman de asem no kodan no also adwuma obayen de eye adwuma pa acha na yedas yes emre nti papa mpacha ti say na miadu ye fro say e frame kwakuche ndu no frame ofa kwaku ene unu kwaku nkroma so na meti ye me ba jo yetio ye no wo chama hu je odi naji e say chama de kan ka se mi se asumdwe park no tama his excellency atames wuye no ya de shenisa okay ono so ehwemu ami na audition mensa okay ami organize nipa free no mase okay na ye de ko e okay the chairman de oka no nyetro okay the toss me no kolela gumu no nso oka wasem no ni krea na meji okay o de djuma no mami ami lodu boys no e de ko e okay the chairman obi a in fact on the nim na de okay oni mpuntuo eni enua do eni wodo eni ahunfama wona akwamu okay nti so utwimba no a one chairman obi ka say onipa boni ni but utwimba no dia na obehu bibi papa na hu say bibi papa onu nti mesre anamase electoral abasi for say yeah semni no so a emabu no gitwi emrewa ni kokora nyina ye nyitwi na ntoba ma chairman George senyame adom na oba obeye de be chance all right yeah that's chen pa ba ko yo mi chairman branch chairman otu okay chairman otu mi chanu pa me that's chaba aka ye meeting nan anase miensa yemfa nwie wasem wetwato ne enko yo basem wetwato a mekano before that mekano last week you know yeah